Ayan konsam fufro emu nemu miegyina NDC no emu kokobopa emu odin na ekode ama NDC manyina se obi bia waye ohunya atwom motwero mojo spirit bi aze ye kwaza wonko adwuma no wonnya bi a wobeka ho ama ntwodi abo won akwam 2024 edi beye wo to odi kan bokoko edi amani pa bi omto tesa atwon ho wonya na de obeye no nye na nkurimde nye wondia Adom TV Kasee etwaso wode kokoba no edin ama NDC amanyoko no achitafo ya wopese amanyoko ne botaye si nani so sa afimpinu ne aduonu nan odi nkunim abato mu no woye ne mabone editia wo mu no nyina se wontwe won ho emfiri sansem no ehu enka ne NDC emfimfi mantemu emabunu don frefo Eric Jackson edi sansem we tujo wabra okoye nkyerɛkyerɛ ema amanyoko no achitafo bese ahenu ochese mo bi enhu no ho se osoche NDC amanyoko no isanse panim bia wo amanyoko no mu a ubeye bibibone a wo mo beche wo no emra ewa amanyoko no ene wo bidi no single individual and also NDC. The NDC is bigger, the NDC is stronger, and it will forever remain supreme. Obi biara our party, Munidi biara okura no, I am rather the man. It is the same constitution that created the positions, no, and I do. NDC party nechi. It's no, we are focused. Say, yabadi to me. It's party ni biara, ehuni place within the party's organization, work towards the center and make sure say we win the elections. Enwechi NDC emabunu don frefo bi eni Adom Kasee atwetwe enkomo wodi tu dwase waje won wudi se enima woso woye edeboa na amanyoko ni timi kɔ nanim nyina no obetimi aye ne sa pepepe oh ya ready ye wo ye de onse to okom kwa de a ye wo kasa don kwa de a omo baba enti ye wo vim se ye ba twa omu nyina aba jumedi okro no ase enka ne emrahye bedwane samuato amo a enso so eba bia odi afutuo ema amanyoko no achitafo iwe dwuma a ese ye dwuma a ese ye ne se ye betumi aboaboa mebunu no mabeto aba ede ama party no because no matter what MPP for the Galeko to Kudu, they say 2024 NDC is coming to power.